Re a leboha ntate moholo ka ho bona selemo se setjha sa 2019. Ntate o re qaletse selemo ka dipula mme di baka mahlohonolo. Ntate selemong sena ko skane sa dipula fela le difako. Ntate a bone sa le tjhelete selemong se. Ntate ha re na letho ke maqalo a se. Ntate bona dipitsa tsa ka ke tse ha di na letho. Diphiswa di omile methaladi. Ntate ke re sheba plastic ya ka ke plastic ya senampi. Ha ya sa letho modimo. Ntate ke re ho wena Jehova. Ntate moholo modimo bona tami ya ka ke ha ina letho Jehova. Jehova ke re sheba sepatjhe sa ka ke sena ntate. Ha sena letho. Ha ke twanne mahlo ntate ke senyagela ke dutla dikeledi. Jwalo ka haeka ke shebile hanyane se mme ya mfatla. Modimo ke re tjhelete ya rona ntate re jile mabitsong a mararo. Ntate re jile lebitso la pele e le letsatsi la 25 kgweding ya Tshitwe selemong sena se fetile. Ntate mo re neng re keteka tswalo ya mora hao Jesu Kriste. Ntate re boetse re jile lebitso la bobedi e le di 26 tsa yona kgwedi ya Tshitwe mo re neng re keteka ntate letsatsi la di-face le na le manyesemane a reng ke Boxing Day. Ntate re boetse re jile lebitso la boraro e le mo re neng re kgaola selemo ntate e le mo selemo ntate se ileng sa kgaowa qish le ditjhelete tsa rona Jehova. Ntate ke ho kopa a ko be pelo hlomoi ntate a ko nshebe haholo nna ngaka dianya hobane ha nke se utlisetse boshako tafoleng ya hao ntate. Boholo ba tjhelete ya ka e senyile ha ke ne ke keteka letsatsi la tswalo ya moraha. Ntate a ko ska re ho nna mohlomong o tlo ska etsa ke bona he ka molemo o ja monga hona ya ba hore ke jwe ke a rata hore na ke ne ke rekellang moraha o dimpho tsa tswalo ke mo rekelletse ntate uku ka pehona he manyesemane a reng ke cake ya letsatsi la tswalo. Ntate ke ne ke sa jwe ke a rata ke ne ke sa jwe ke a rata ke ne ke pheisa moketeng wa tswalo ya ngwana. Jehova ke tshilo ha kana ntate moholo modimo ke a leboha ntate.